namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm today I Manyangatsi the Komisa. Loko a ri karhi a rhunga Nomonde Rodger. Hey, ka gazeta vuya man. Of course, I can link na Mr. Post and Dr. Shirimani. Yeah. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra the 14th June as you can see ni scroll ka account ya Manyangatsi the Komisa. Loko ni scroll ni kuma ku na post yi nga tsariwa la. Hey, ya xibini Manyangatsi man yi suke kusuka man. Yeah, la nga fika tsara ku na ku tshemba ku Nomonde Rodger i vonini live ya Dr. Shirimani or mi vonini live video leyo of course na kwala ka channel yi kona in full yaleyo you can search it or maybe ndani vekele link ka top comment and then ku a swi vona ku i contribute njhani eka ku twa ku vava ka Dr. Shirimani hikuva a pfunini Mr. Post ku va a lwa tinyimpi ta yena of course eka music. A ku ri vuphukuphuku ku va a tinghenerisini ka risimu ra Mr. Post ra 1 million as you can see and sweswiwa of course a yi le ku chayeni kahle a va twa onge vutomi bya vanhu i game va pumba vanhu vuloyi loko va ri studio now she face the music as you can see. Yeah, of course risimu ra 1 million ka Master T vele me swi phuntana swi lavi na bloka. That song guys clearly Mr. Post a ri karhi a pumba Dr. Shirimani vuloyi of course na leswin'wana in relation to vanhu vo fana na Mambawulele. So unfortunately that song kahle ri fike ri backfire because se ma swi vona ku se ku hinde Mambawulele emisaveni then ku tlhela ku landzela na KK ma swi vona ku se risimu leri a ra ha basanga i issue leyi nga koho yaleyo because va pumba Dr. Shirimani vuloyi ka risimu leriya no dlaya and stuff like that ma vona nyana so hi yona problem leyi nga kona yaleyo. So timhaka ta Nomonde kahle ka tivise ku yini so after album leyi ya xitulu xa le ximatsini this one of course a swi toku na risimu ra xikhomela xa machayina na ha swi hleketa na mina ndzi ku endla video na nga complain na strong ku kahle why Nomonde Rodger a tikuma a ri karhi a nghena ka tinsimu ta beef. So I remember Mr. Post andle a video ngwe mi landzela ku ma swi tiva sweswi unfortunately a na reference ya swona because ni deleting the videos leti because of YouTube rules and stuff like that. So Mr. Post a vuya a kombisa ku Nomonde Rodger a nge he ngheneleli ka tinsimu ta beef i ta yimbela ka tinsimu ta kahle mi kona n'we mi ha swi tsundzukaka and swi ve reality because ka album ya Psychology liya ya duma njhini a hi n'wi twanga Nomonde Rodger a fika a va ka beef. However the same exact year of course Mr. Post i tlhe a humesa another album ya Without Some Cover. Unfortunately a yi changa because ku tlhe ku vuyiwa ka beef. I'm not sure mani sa ni nga ha ri ku swi twisisa ku endlekani because ku tlhe ku vuya ka risimu ra 1 million so I was shocked to be honest loko ni fika ni twa Nomonde Rodger a ri karhi a yimbelela ka risimu ra 1 million and then a phesa a ngo ku hlavelela if you can listen to the song so ku yimbeleleni na yena ka ha ri ku hlavelela leswi to be honest. So na mani nga ha swi twisisa ku why Nomonde Rodger to be honest a vuyeni ka beef na mina to be honest a ni nge tshama ni support this idea ngonga mi nga khari mi ri ka Master Tsonga a ni swi to ku a ku ri kha ni nge tshama ni support idea yo Nomonde Rodger a tikumerisa a tinghenisi a ka beef a ni nga swi support. Mr. Post a ni yile ka beef hi yena loyi a fika a va a khadelela a ri yexe so unfortunately Nomonde i kuma kha tinghenisi and sa hi le ku chayeni kahle swa vava leswi nga ku humelelini hinkwenu hi swona Dr. Shirimani le live. Of course the live is questionable guys mukoko na ha swi na ku yitwa ku vava yes there are a lot of questionable information there mara yeah hi leswi Manyangatsi a vulaka swona a ni sweswi a hi vulavula in relation to what Manyangatsi is saying here. So do I agree or disagree hi ku mina vhele a ku ri khale ni na opinion yo Nomonde Rodger nga tinghenisa ka beef. Yes I do agree with Manyangatsi's point here ku Africa Nomonde a nga tinghenisa ka swa beef a continue na music wa yena. Yes I agree. Loko ri amgeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.